Ko te rātua o ākuhata tēnei, anei ngā taioro o te Tairāwhiti. Ki Ngāti Prau, ko whakaingoatia ngā kaupoi o Ngāti Prau East Coast mō te tau 2025, I raro I te kaiārahi a kahu tamatia. Ki Turanga Nui a ki Whakapānuitia e te taunga rererangi o Turanga, he whakahau nui ki ōna wāhi waka. A ka neke atu I te rua ngā wāhi utu ka wātea I raro I tēnei kaupapa. A ki Kahungunu, kua whakatau te kaunihira o Te Waiū, kia whakahaere motu hake I āna ratonga wai, mā tētahi whakahaere arohe nā no I whakahaere. A ka te koiranga taioro o te wā, nau mai anō ki Kapu Tairāwhiti. E hui te hapori o Te Whakakī-nui-ā-Rua ki te Whakatō rākau Māori ki ngā taha o te awa me te roto o Te Waiū o Te Whakakī-nui-ā-Rua. He taonga tuku iho kia ora tonu mō ngā uri whakaheke. He kaupapa tēnei e whakakotahi ai I ngā whānau me te hapori ki ngā mahi a te taiao. A he kaupapa hoki hei whakakaha I ngā hononga ki te whenua. Anei a Rāhina Hūata o Radio Kahungunu. Ko Chelsea Solomon Waikawahau, no Te Whakakī-nui-ā-Rua, and you're here at our marae today, Whakakī marae, to do the mahi of our Community Planting Day. Yeah, tell me about the Community Planting Day, please. Where did this kaupapa come from? So in the early 2000s, from the support of Ngā Whenua Rāhui, our Whakakī Lake trustees at the time came into some pūtea to be able to create our beautiful nursery that we still have today. And from that we established our ngāhere on the far side of our roto over there. And then now today the mahi is to take those rākau that we've grown and put them back out in our taiao to enhance the habitat for the taonga species that we have here, improve our water quality for our tuna and those things that our taonga that live within our Waiū. Yes, yeah, absolutely, that is beautiful. Kia How ora. important is it for whānau to gather on a day like this to support this kaupapa? Oh, the sense of connection to whenua, you can't understate that at all. It's probably one of the biggest things that we find, especially for our whānau who are away from home. They have that sense of moke for home, and they might even feel like, oh, you know, I'm whakamā because I don't come back. Well, this is your day, whānau. No mai haramai. Take your hū off if it's a nice day. Get in that whenua, feel that whenua, and it just really pickies the wairua. By planting native trees, they provide an immense benefit to our taiao, whether it's cleaning our waterways, returning the ngāhere for our native manu and our flora and fauna species that are taonga here in Whakakī, and also returning the mauri of our wai, cleaning our waters, reducing erosion, improving carbon, all for our pātaka kai, because if the wai is healthy, our people are healthy, and if our people are sick, the taiao is sick. It's immensely important for our whānau, not just for us here that live here in Whakakī today, but for the future generations that this mahi will benefit in terms of planting seeds in our rangatahi that are doing some beautiful mahi supporting this, returning our ngāhere to Whakakī. And the important thing, I guess, is that without our whānau coming out and tautokuing this mahi, it's not a success. We could really get contractors and kaimei to come plant all this, but without that connection to whenua, without the connection to the kaupapa, we're not leaving anything, an enduring legacy behind. Yeah. Something that we take from our tipuna wholeheartedly. And this mahi was started generations ago by all our tipuna. I'm proud to be a third generation, just to be the vehicle for that, and supporting all this mahi. It's a really, really beautiful thing. I'm Tuku. I'm from here actually. I came here to come tautoko my whānau and the kaupapa because this is my land and I decided I need to take care of it. For any of your younger whānau, like that are still pipi, what advice do you have to give to them for the next planting year? Oh, just do the mahi and you want to go far, that's all I got to say. I did the mahi and I'm here now. Yeah, moving forward, we do want to get into bringing pito home. Aye, that's another big tikanga that we'd like to, and that's even strengthens that connection to whenua, which is for my whakaaro the most important thing, because then if you love your whenua, you'll come back and you'll awhi these kaupapa. Ki ngā tohu huarere I nāenei ki rua tōria, ka kapua I te ata me te etahi heke ua pea I te pō. Te kaumawha, te pāmahana teitei. Ki Turanga Nui-ā kiwa I te ata ka ua, engari ka pai ake te rangi I te ahiahi, te kaumarima, te pāmahana teitei. A ki te matau a Māui, he kapua I te ata, engari ka whiti te rā I te ahiahi, te kaumarima, te pāmahana teitei.
A kā te kia haumaru, kia hari hoki koutou I tēnei rā. Ko Kapu Tairāwhiti tēnei, no hōra mai.